Turamukije cyane turamukije abakunzi mwese ba Burundi twifuza amahoro y'Imana abane namwe yongera abane natumure Burundi cyane cyane urushaka kuva ko ntamwe ijya kuyindi kunjura ya kabiri dufise umwe muri rusangi yigeze kutuganira ibintu bigiye bitandukanye mu bijyanye n'imikorere yiwe n'umujene mu entrepreneur ariko agerageza kuduga muri artiste mu comedy ndetse n'ibintu byinshi amaze gushika ko byinshi cyane yagiye abishikana ko n'uwo mugabo wo gukina comedy reka tumwakire acagirwa ko yidondora muri rusanga bari kwadukurikirana babonetse inyuma yaho avirenga kuri Burundi turabakiriye cyane turabaramukije natwe nibaza muri murameze neza yego turashimuye iteke akazina nkaba nitwa Kareoji Comedian je Kareoji Comedian nibaza abatarambona benshi bagene mu ndabe ni kuri Bujana cyose muransanga kuri platform zabo Erimi hanyuma nanjye nkeneye kuraba comedy zanje ashaka kuja kuri Burundi Comedy Budi Comedy haba Facebook YouTube hose ego tuze ntituje kure cyane duhere hano hantu twamaze imisi tubona ibintu bya Buja Night biba cyane dimanche ku ma dimanche yose haba ari Buja Night nkuko bisanzwe ariko dushaka kumenya n'igiki cyatumye umengo ubu ntibikimeze nka kera so Buja Night ivana bena project ndi mu boss wayo umva boss kanya mba yapanze yarahinduye sabu byarahindutse gato kareba ko twakora chaque dimanche ako ni mu kwezi kabiri ngeze bana bena boss yamba yabonye ati reka duhindure umusunu byose byabanywe na staff yabo byose biri muri staff ego murakoze cyane iki kintu cyo kuva muri Buja Night tukabona muri Erimi sinzi ukuntu babyita ni sinzi kari Erimi show sinzi ukuntu muraza kwitubwira ntabwo uza gusanga ari ibintu byotuma hatabaho kwisanzura ko bakomedi bamwe bashobora kuba bari muri Buja Night ugasanga bose bimukiye muri Erimi gace usanga habaye hisubirana inyuma ya Buja Night oya sinaza ko yuko nani apfuye serugo apfuye urugo ntibarupfuye oya ntibarupfuye abakomedi barahari ni benshi abakomedi ni barahari no muri Buja Night bariyo ni muri Erimi bariyo hose bari ego ibi bintu bya Buja Night na Erimi ntago bibera ku munsi umwe ku buryo usanga abakiriya bamwe ba Buja Night bagiye muri Erimi cyangwa usanga abakiriya ba Erimi nabo bagiye muri Buja Night oya urumva uko byagenze bisanze hari amo Erimi na Buja Night si competition oya kandi igihari gitangaje nuko umukomedie wo muri Buja Night uramusanga muri Erimi ni wo muri Erimi uramusanga dimanche muri Buja Night kandi misi simwe nani Buja Night ba dimanche Erimi ba mercredi ntibisa ndumva ni ibintu byiza cyane biratandukanye cyane twinjire muri comedy yacu twivugira ibintu byacu tuve mu ibintu by'aba boss kuko niba binaturaba cyo dushaka kumenya gusa umuntu abashaka aho yo batorera ego tuko tubona mu performinga tukabona muri Buja Night ndetse tukabona no muri Erimi tukabona no ku ma platform bagiye atandukanye zaba ziwanyu shankise zaba izindi mu collaborana sinzi dushaka kumenya ibi bintu ntago bizohava biteranya kumbure izi mbuga kuko turiko turabona aha twabona handi ntuzosanga bari ko bavuga ati wewe wari uwo ngaha wundi ugasanga avuze ati wari uwo ngaha ucu usanga bibatira ingorane muri kazoza oya abo nibaza ko biduza umuntu visibility biraduza umuntu kubera nk'ubu abantuze ababone cyangwa abafana ba Buja Night bambonye muri Buja Night hanyuma mercredi nawe bashamubona muri Erimi ababone bari bose baca bamenya bose baca bankundira rimwe bose n'ababone ba Budi Comedy bambonye baca kwati ni wa mwana wacu ari hajya uje kumuraba kandi urabizi nawe umwongo umwe ntiwonzi ego nigiye kinini nahatari kinini cyane muri comedy ibi bintu kenshi abantu ubwa mbere babibona nk'uburara babibona nko gushira isoni babibona nko guta indero ushaka kumenya nka wewe umaze kubitahura wobwira iki abariko baradukurikira si kuva kera meme n'ubu hari abantu babonye umukomedi avuga muvayo
nyene bijya je nkaho nyene hari icyambabaye aho umuntu avuga ngo uri ku kintu tugenegene abantu baratandukanya nani comedy bena bijya bindi bakina bijya by'ibigani tugenegene barabitandukanye usanze comedy ni gisata kirimo ibintu byinshi comedy uwinjiye muri comedy ndani basangayo theatre asangayo ngira nabijya byo gukina filime biri muri film irimo tragedy irimo na slam irimo muri comedy irimo ibintu byinshi rero umuntu arihenda akavuga ngo naka bakintu tugenegene oya kandi nagira comedy niyo to tugenegene mu kirundi oya tugenegene ana mu comedy mubare ati ku bintu tugenegene yamukinege naje byarambaye ko niko ndashutinga umuntu ambya ngo yongwe tujya tugenegene ari cyane ari nkaho imagine bakuye ko ibintu uzi yuko ejo bizokubesha cyavuga ngo ibintu tugenegene kandi uzi tugenegene tugira abana kandi abana bacu bakomereka abaswana abana bari mu tugenegene barakomeretsa umwache tamwiri wabo bakamuvuza none je bijya ndimwo ndakomereka ariko urashobora gukina comedy usimbiye nk'ahantu gacusanga usimbiye ku kintu titeguye ugacomereka none nawe komereka kubusi yuko ejo no musa komeretse ejo azi yuko ejo zoronka agafu none tujya tugenegene tujya twabana badukuramwe sibuguma ujya mu kugwana n'abavyeyi babware kutunu ego reka tuve mu ivyo tuja ahantu n'icyahe kintu woba umaze kunguka mwa bino bintu je nk'icyambere ndamaze nguka inshuti abagenzi meme na rimwe mu mufuko kerekeshoze nyene naho bidahagije nubwo bihoya iritararenga ntaho rutera ingati ndazi bizo ejo canke ryo bizokunda gusa umva icyo nkeneye hakuru nuko nibona yuko fise yindi etape ndi nico gikuru nizeye ntabeshe nejo bundi keneye kuja mu kintu urapanga plan rero n'umukomedi arafise plan ngo bakomedi nta bwenge bagira ahubwo umuntu yasinze umukomedi niwo muntu wa mbere afise ubwenge wowe ari umuntu ashobora gutegura ikintu nta namwe yacize cyangwa nta namwe arakibona agategura ikintu wowe ukiravye ugatwenga aho uri nawe uvuye ku mpande ugatwenga wowe uwo muntu ngo nta bwenge afise wowe uvuga nta bwenge afise gamani ntibikunda nyamuze abantu ba mbere mu gihugu bakwiye gufatwa neza kurusha abaririmbyi n'abakomedi kuba umukomedi na muganga ariko aravura ati abantu baraza araraba komedi agatwenga akaryoherwa nta muntu umwe atarabakomedi atwenga je ndafise nabibi yaje mirambwe ati nyakazafite zayo sanga ariko aratwenga none ukivuga abantu ngo tugenegene oya si tugenegene ntabwo ari tugenegene kuri mu yandi majambo rero komedi iraruhura yo bakubaye ati muganga wa mbere ni umukomediye umukomediye niwo muganga wa mbere ko numva bikaze gose dushaka kumenya uratubwiye ko komedi iraruhura nivyo mumaze igihe kinini muri mu bibiri bya komedi kandi mubikora kandi mubyitangiye sibyo watubwiye na platform menshi dushobora kugusanga ko ndetse haba hatandukanye aho mwanatiwe n'iteka ubu muri Elimi murakaze murakomeye cyane rero nshaka kumenya ibi bintu wewe woba uriko urakora uno munsi ufise ama platform menshi ugenda ukoreramo ibizohavura bisubiza inyuma ama platform yawe nawe yiti oya wapi ndibaza je platform yo wanje akora nkoresha ni Budi Comedy cyangwa kandi Kareo Joro Comedy hose nisanga ndibazagira nuko hanyuma ijya za Bujana platform Bujana ati ni nkuko nkawe kunkoresha iganiro bizakuja kuri platform yiwawe nyare Burundi none mu bacha biterekiga intari zihari ora kora Bujana ati bapostinga video yiwanje ni kuri stage Elimi bagapostinga video yiwanje ni kuri stage ntibashobora kuza gupostinga nani
comedy dramatique wanje abatari babizi comedy dramatique nijya bavuga ngo ni to tugenegene dusohora zya video ziyuraba tukina akantu tuminota 34 utwagiye nk'ubu tukakina ati wewe tuko turashwana dufitaniye ideni achaze mu makanguka iyo niyo yitwa comedy dramatique batari bayitse niya style ya mutima cyazijya ziwanje ziranze bita comedy dramatique. Murakoze cyane tumaze kubabona muri kumwe na Air Defense umwe mu bakomedi bashobora kuba baratanguye muri komedi y'u Burundi gitango. Uyumvise gute umaze guhurira kuri stage na Air Defense n'abagasore ndetse n'abandi bantu bakwitangiye mwa bino bintu? Je ntabeshi nakuze nkunda Kigingi na Air Defense n'ubu ndabizi ko ndabakunda. Je simbeshe nk'iciga muri antuka muri 7e 8e nanataka kumenya Air Defense nawe nyene vuye nawe mugiye ati wewe ndakwibuka umunsi utumira korani ugasubiramo filime ya Runceng agavuga ijo nkege amuzigo zitwa Master Jack nawe ndaziramuzi Master Jack yaseguye filime kujya nyene yafata uwo muntu nuwahe aho naje nanzi ko nanyumvamo comedy ko nshobora gukina ariko ngaho bazibona ubwo bwana byari bigo niho navuga ati kwe umuntu arabizi aho nkavuga none nk'umuntu huwo tuzohurira none ni mu buzima sinanzi ko nzofa mbonye mu maso yanjye cyane tukaramuka na Air Defense yakigingi cyane muti ntabyo nari ariko no munsi nibyo byandi ndashimira Imana no munsi ni numero ziwe mu phone ndazifise Air Defense turayaga ku phone kandi munsi namufata ubu sinamufata nka legend ni coach ko maze amezi 3 ndi ku ishuri ya comedy hajya harabaho ishuri ryako comedy rigwa comedy rigwa nzoze kwiga rero karibu ego comedy rigwa ahubwo ikintu kitigwa niyo bitwa comedy stand up aba mu gifasha cyane aba humorist ijya comedy yo kuri stage ijya ntiyigwa ahubwo ibintu bihari ishuri ryaje bakubwira ati upanga ibintu kunuko na ngo kwigisha ngo kwenda ubendo oya comedy rigwa wanashima gituma yigwa sinzi ngarutse ngaha mu kwa gatatu kuva roduze kuduka nje nganze bazana certificate bazoduha certificate roduze mars ndana batumira ukeneye kubiraba azize muri Kepasa niyo tuzaturi hazaba hari show yitwa Ruhire event show nizobera muri Kepasa roduze mars ni naho bazoduha ama certificate twadukwije amezi 3 turiko turiga aho uzosanga abakomedi benshi hazaba hari kimukiyongera baramuzi Gitega abatamuzi benshi bamuzi muri korale mpore yabarusha ni hazoba ari hazaba bena Laure comedian ni hazoba na Air Defense yose ni hazoba ni nawe ari hazoduha ama certificate kwani we yamaze amezi 3 akatwigisha muri ko muriga mubona gute murabona ko haba hariho itandukaniro ugereranije n'ibyakera mwari muba musanzwe mu ni byinshi nibyo ana je nkaje hari nagiye niyumva ko ndi umukomedi kandi cyo gutangaza ni kimwe nagiye ari ku ishuri ya comedy maze kuja ku stage arenga 5 ariko cyitse yari abacyamvuga ati bijya byose byo kuri stage wavuze birimo amakosa menshi abacyamvuga ati wushu twari ku brag ukuntu yo musanze nakuze niyumva ko ndi umukomedi kandi nawe bitangariye jememe ni kwishuri ngi imbere kuririmba nakuze nkunda kuririmba cyane ni benshi bari bazi ko nzi abantu muririmba kwaje nije muntu wambe niga witiem najya amahera menshi abakobwa n'abandikira indirimbo subiramwe zijya za ikibaju sindi kibamba nk'indimbo yo yitwa ikibaju narariye ibintu byinshi kubera kwandika nane ndiri je ndimbo mu minsi 2 n'abandayize n'abandi ni kuyandika agishika z n'abandayize bari batiko ndo muririmbye ariko icyo gutangaza ni ngiye kuririmba imbere aho kunyumviza ko ndiko naririmba baguma abantu bahinga bagatwenga
Messi arambwira ati wari umukomedi ndabwira ati wapi je nikunda kuririmba ariko ngaho narakunda Kigingi nakunda na Ildefonsi umva niho rero byari bitangarije Aimare nyene sikwene ncendonka ibakwe mu site baca bakrea akantu nyene agakrebe baza barakina amateatre muri eglise canjamo ewana ngiyemo pastor cyambwa ati wowe urabizi ahubwo wowe ugumenga yajyamanye nk'inarore ndi pastor abo gone ngiye imbere ndi pastor ntangwe kuvuga ubutumwa abantu bagatwenga bihera nyene acambwa ati wowe umukomedi urabizi yabwa ati man yabwa ati pastor je ntavyo nzivyo je nikunda kuririmba imiziki nikambwa ati wapi utopima uzogumenga aho yo kebi bomoti naciye mbona undi abapetine bagenzi abambwa ati twarose TV online tugende ukina abakomedi kandi we ntitugusiga cyamatanguye kariyeri ya komedi kwa nyine no kugeza naho ntango yakwimvamwo rero yatara ya Kigingi nabaye Ildefonsi yo kubibona kuri stage natangwa ndabona ati arageze ko njya kuri stage ibintu bya comedy dramatique arageze ko ntangura nyene kubiheba ntaciye nkajya kuri stage none kucyo ntangura kujya ku ma stage yo mu site gusa no musi ndashima Imana mu site narahavuye gato karakura kase gukura nabo barakaroze rero ntibakaroze naragiye cyane gose bisha kumenya udutandukaniriza ibintu tumaze kubona ama stage menshi y'abakomedi menga bimeze nka kuryo ko kwemeza ibi bintu bitandukanya stage z'abakomedi mubisanze ahubwo aho nyene urakoze burya nyamake ni mutazi hariya ku ishuri naho igihe byinshi hariya ku ishuri hano hambere Ildefonsi yambwiye ati wowe uko kuntu uvuga uratwenza abantu benshi uzopime uzobe umuyenzi acambwira ati nkeneye yuko ngaha mwese ndabasohora muri aba MC beza bakomeye tumubwira ati none twebwe ntituzi ku MC bizogera twebwe ati acambwira ati nta mukomediye numwe utazi ku MC ntubura umukomedi wa vrai ntubura umukomedi wa vrai acambwira ati nambe umuntu wabemperako ni wewe nyine acahera kuri ico umunsi wa mbere nemusinga twari mu marepetition niko nemusinga gusa bose bavuga ati ahubwo wowe umukonye kandi usanga nuno munsi ndi umukomedie yamaze korana mariage imwe ni umukomedie cyane gose eko noje no kugira ko haje sana kuko uri kurakora ibintu uva ku ntamwe uri kugenda uduga uva hamwe kugira handi hantu eko mu kurangiza kino kiganiro cyacu ko turaganira byinshi na cyane ku biganiro by'amaho by'abakomedi kumbure tugira amahirwe ni kiganiro kizoba kwama cyaciyeho imisi yose kuwa mbere ikiganiro cy'abakomedi kandi uzoza uratemesha mu bisanzwe dushaka kumenya inyuma y'ibyo byose sawa ni giki muri rusange ushobora kubwira abantu mu kurangiza ikiganiro akajamukanye ushobora kubwira abantu bagukurikirana kuri ziriya platform zose bashobora no kuza gukurikirana hano kuri Afro nk'ikintu cyo nababwira cyoco cyambere no basaba haba ababosi cya abo bitwa ngo baraciririse gusa je ngiye muri show VIP benaregira uri kuri stage ego VIP babarishimisha ariko keshi twe twibanda muri regira hari inyuma bisanze hari inyuma hafite umunezero kurusha muri VIP babari vibe babari vibe kandi ikintu gitangaje ni kimwe kugira uduhagurutse umuntu wo muri VIP umuhagurutse ahaguruke birakugora sa muri regira aho uvuze ati nakahaguruka akako gusimbura imbere yiwe kumusinga rero ndaganda basabaho bose bafate mu mugongo komedi bareke kuvuga ngo komedi ngo nabavayo komedi ngo tugenegene oya komedi bamenye ko ari umwuga mu bindi impano ni impano ntifa komedi ni siko muzi yuko wisanze komedi ibeshye abantu benshi none ugira ngo ko tugenegene Kigingi beshejwe ni si komedi Ildefonsi ni komedi Mutima ni komedi ibweka bose nibeje bose barawure bacisha ni komedi bose beshejwe na komedi
comedy ni umwuga mu bindi babifate neza niko bimeze. Ndabasaba ikintu cya mbere cyo bashikire impano za comedy. Ntibarabe bajya abasitari barabe n'abari hasi. Hato turasi duhorana byinshi. Aho ushikana bakagufata nabi. Turafatwa nabi cyane gusa nyene. Nta na kimwe. Turazi yuko umfate nawe no munsi akejo. Ni hari uzosanga. Tuzisanga haja hanyuma tubasaba yuko jenga kari wacu. Baje kuri page ya Budi Comedy. Bagire share, bagire na follow. Bajene kuri Ale Burundi bagire follow na comment kugira tubabone ko mubizi. Nisanze uravye video ntugire comment ntibaya kudoheye cyane. Video ziraryoshe mugire comment na share uyiha abagenzi ba bibaye ngombwa video nk'ubu nka video inonje turimo turangije no munsi yari ya Sevalente. Video za Sevalente zirahari. Ugire comment ucugana share ulinkire musheri wawe vyasiye ex wawe byose birabaho. Ex wawe sikuvuga ko yapfuye ni muzima ntiyapfuye naho yagiye. Kama nungikire bro kama nungikire anigo usanga hirya ejo birasibiye kugenda neza murasubira oya kandi aciye ntucire naho wocira uravye akavideo ka Sevalente kama nungikire nta na kimwe tubasaba yuko buri rendi muze muraba online kuri Ale Burundi ikiganiro niho tuba turi misi yose. Hanyuma ikindi kintu tubasaba ni kimwe nuko video zose uyirabe ikuryoheshire muri galeri uzoyirabe hirya yejo nta kimwe byase ku video kuyiraba kuri platform uyimare yiteshaje uyibike urayiraba ufise umwanya wagutse hanyuma uryoherwe. Merci beaucoup. Reka twashimire cyane nawe turabashimira. Twashimira bakaba dukurikira kuri Burundi abari mu Burundi abari mu bihugu bibanyi Kirundi abari mu bihugu byakure ndavuga mu continent abatuzengurutse azengurutse Afrika wese turabakunda cyane timu diaspora aho muri hose mubahwe muri rusangi abadukurikira kuri Burundi ukomeze kubahwa turaza turasubira mu biganiro bigiye kuzobera kuri Burundi.